Guchakira kurwa ase eskuru y'abana baria ba orphanage ya Emburugu nigo baba konyoro bokonyi kurwa ase aborokigwa beskuru ya Metembe secondary ase chingakicho aboroki abuwerwa abateba buna nigo baguchikubwate si abana bamwe abatari nabayiburi iriyo konyoro bokonyi kalengana na aborokigwa abo ekere bakura wamo n'abarimu babo baenekia buna enchira eyemo yokorenta obwancheni na korokyo bya guchiasa abana abatari nabayiburi no kubasira chinchira ao asibaba bwatokera chindagira amune bintu binde byo bokonyerwa turwariganiwe amo no muri kito lamekia konge asubikerano. Yesu asifiwe. Ritukuria rero abarandi abake abaraibe chikwaya ao na boigo eskuru ya Metembe SDS Secondary School banyara kuba bagutarira inkaya abana bari batapati abayiburi emanekene buna Emburugu Orphanage. From the book of Proverbs 16:1 inatuambia ya kwamba commit your work to the Lord and your plans will be established. So chochote unachokitenda katika hii dunia just mupe Mungu nafasi. Ambia Mungu atangulie, si ndio? Peke yako hakuna jambo utakaloliweza. Na wakati utamtangulisha, verse 3 inatuambia when you have committed your work to the Lord, your plans will just be established. Yote ambao ulikuwa umepanga ndio utapanga kama mwanadamu, lakini aliye na jibu la mwisho ni Mungu, si ndio? So Mungu ndiye atakayeleta jibu katika maisha yenu. The moment unaona umekufa moyo, jua ya kwamba Mungu yuko pamoja na. Ukiona shida zimeongezeka, mbele yake kuna matumaini, si ndio? So katika haya maisha tuvumilie na tumwalike Mungu. Mungu awe rafiki wa karibu na wengine wakae marafiki. Niko banyara kuba bakurwa obokonyi ao unachisabuni chitishu chipiro chikolgate na bigo chianga aya onsino kwanika bana abana baiga ngonyora bare obumenyi borobia. You've been given an opportunity. Utilize it. Make good use of it. Everything that happens, all the situation that you get yourself, paves a way for tomorrow. Mmepewa nafasi, hiyo nafasi mmepewa, fanya nini? Itumikie vizuri. Kingo reporter ya Amazing Voice of Victory TV, Retando Kelamek, Gekonge.